Il-ġlieda dwar jekk jidħolx l-abort f'pajjiżna diġà bdiet, irrilevanti jekk dan jissemmix jew le fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Dikjarazzjoni ċara u skjetta li saret illum fl-editorjal tat-Times of Malta bit-titlu Truly No Laughing Matter. L-editorja sal għal din il-konklużjoni wara li analizza kif tkellmet il-Ministru Helena Dalli riċentament meta nqabdet titħaq minn wara dar kulħadd biex tgħid lin-nies ma kinux jafu xi tfisser eżatt il-kelma ugwaljanza fil-manifest elettorali tal-2013. You know, electoral programs, it's a package, and they didn't realize because we just put in equality is a... Fl-opinjoni tiegħu, l-editur tat-Times jinsisti li din l-ammissjoni tal-Ministru Helena Dalli hija xokkanti u materja ta' riżenja. Il-mod kif tkellmet Helena Dalli huwa ammissjoni ta' kif il-Partit Laburista juża termini ġeneriċi biex jaħbi l-intenzjonijiet tiegħu. Hawnhekk l-editur jasal għal konklużjoni li b'din l-attitudni nistgħu ngħidu li bdiet tassew il-ġlieda biex jiddaħħal l-abort f'Malta.